Émission spéciale, ça se dit, bien dit. Fal miaraka antsika jiaby ato amin'ny émission sasy dibiony amin'ny groupe Invovo. Zaho moa efa teto tamin'ny voalohany émission telo za voalohany podcast ke za zao zegny niproduit koa satria za naka taminazy eto miaraka amin'ny namako jiaby. C'est raha makilako ty et un DJ ary fariny izy tao ato jiaby zay jiaby complet eto iaraka resaka hely amintsika sady ambany fagnontaniana jiaby zay napetraka I'm in the group Invovo. My name is Ayam. I'm the DJ. I'm supporting Al-Kazizi and Sarah in this tour in Madagascar. We're very happy that you're having us, group Invovo. Thank you very much. Merhaba Kajabi, Zaid Muhammad from Ghana, Sasdibiendi. Mark Sera, Zav Mata, Zavi Petraka Aini, Asus, Alististain, Yarakani, Namna, Leki Farin, DJ Ayam. Hello, I'm Farin. I'm the dancer from Al-Kazizi and Sarah. And I have a dance school in Switzerland. The name is Attitude. The shirt is here, my logo. So see on Facebook and push like it. So thank you for having us. Question manaraka zegny avy ato zao tena marana maro zegny misy raviky alaza efa nambarako tamin'ny émission avy eo zegny zegny sira efa fankahefa azy hela avy zegny raha kamazy tany efa karaha mpiavo zegny mpiavo fegny zay zay misy notana teo mipetraka d'Allemagne, zay tsy mipetraka d'Allemagne, zay mipetraka Liechtenstein manipy Suisse misy. Dia ny maniry tena ataonay moa natio afo eo mety malagasy voma zegny tena fataonay fa abasé amin'ny rap zay zegny dia fotona manaraka tokoa voalohany serosero ta Madagasikara za misorotro ta Madagasikara zay fa mbola tsy sehatra madiniky tambanja tany dia tokoa za tamin'ny 2015 fa dafa nampiteny comme transporteur dia za mahay produit koa Agora na cama tem lá na casa ni Andrea Mura 7 geral fa fica Marza Cresce Seraf na tumba na novokuzi era na casa a da música za avi anyamanza kabanda da teraka tamakuran ifas Miasa Liechtenstein, Petra Liechtenstein. My good name is Armin. I'm Bosnian. I grew up in Liechtenstein, and now I'm working in Vienna. I started making music with a reggae band like 10 years ago, and like 3 years ago I started DJing and making music with Al-Kazizi and Sarah like 2 years ago. Yeah, my real name is Fabienne. I come from Switzerland, St. Gallen. I started to dance when I was 3 years old with ballet. Then I danced rock and roll contest. And then I started with my study for a gym teacher, and now I'm a dance teacher, and I teach in different dance schools in St. Gallen, and I
built my own dance school in Sengkang, and yeah, I'm the dancer for Agassi and Sarah since 2 years. Yeah, 2 years. Yeah, and yeah, that's it. Misy question mahery mananga nagnino zay regny tsy mijanona ny tena akanjony izy tsara be question ny tena akanjony aminazy ty zay tsisy tanjona izy ty plaisir fialamboly karaha ataon'olo mila jamala mila jamala izy fa alohan'ny jamala anazy na zoatsy karaha fa drogue zegny tamosika zay aminazy tsy misy vola zegny azo vola tsy azo zay magnano fitavana ang tena tia zay tsy fitairista donc zay tsy tafijano aminazy le koa kay misy tsy tia mahita izy tsy tsara mahita tsy tsara tsy mena tsy mbola misafidinazy fa zay fo zegny tsy hijano izy koa le fijanoniny tsy misy na iagna meso be zay na atao famaky zay hagnano famaky zay na malaza na tsy malaza zay magnano efa ty fialamboly zay tsy olony mpagnano ahoagna tombala loatra zay tsy mpagnina bala fa dalena vola fa zay koa mahazo vola aminazy ty izy ny fanambarany miatra amizay andra raiky zay mahazo vola be amina moziky ty vola azony aminazy ty tsy tony amile anaovany asa soa zay programme aminazy izy koa zahoagna vola de izy koa tsy zahoagna tsisy problème zay magnano raha tianay voilà zay magnanaovany asa soa vola ataony hoe zay manana tanjona hagnampy ilozaiko malagasy manana ray mandeha misahira tsy afaka mampianatra satria zay olo tia mianatra fa tsy donc zay koa zegny misy moyen hely afaka ary tsy amin'ny vola empochonay agnanaovany zay fa vola amin'ny muzika Zanahary nanamia zay talenta ijerentanay mety baboaka donc talenta boaka tarentanay zegny izy amany faliana amin'ny période-nay izy koa misy fidiram-bola aminazy anampianay koa misahirana nanazy zegny donc mivany questionnement satria totsika fampitonana aminaka koa aminay koa ty resaka hoe faniala rako sakarakory zaho havy tsisy andayana filany fa za te magnanakandra la moziky ny fitiavako la moziky magnanakandra zegny zaho magnano zaladino magnano za zegny tokony haiko atao fa la moziky naka ibasé amin'ny rap na saliky misy rap fo zegny izy la tsy miala rap fa misy rap fa tsy aboako fo ndraiky misy za fo fa un jour izy manaboako Zambola tsy mbola tiako regny mbola tia mihira rap za fa mbola tsy fa izy nambarany akazy magnandrakandra etika jiaby zay mety ho tatra zay hoe eto am-pamarana na mifandarana question somary tsy dia naronarona loatra soranay narona nagnaraka zay mizaha ty vidéo ty amin'ny groupe Une Vaovao amin'ny page Sasdibiandy sorana monsieur Tino nagnano invitation sorana kandraiky jiaby ao amin'ny groupe ary mampasitraka tsika jiaby ya amarana projet moa magnano fisaoranareo zay nagnaraka fandarana Sasdibiandy ty de magnano velomanareo. Thank you, Group Une Vaovao. Thank you, Malagasy people. We're so happy to be here and keep making music. Music connects. One love. Thanks. Yeah, thank you, Une Vaovao. And thank you, Madagascar people, that we can stay here. And yeah, see ya. Hello, ma. Ciao. Sena veri avakoya kwezi kwezi
Émission spéciale, ça se dit bien dit.